Kum Shibanta ban penmi pisa ban kershan ya ka Kynshi Bangla Lower Primary School ka shnong Kynshi Bangla kan pelong ya ka Fete ha ka arpo bat arpo iterik ukalla lengkot arja opsan ya ka baon pelong hamadan yele ka football jong ka shnong Kynshi Bangla. Ha kita ki arsni kindon bun jat ki jele kai ki ban penbernya ye ki pajba kum ka jie kop Shad ka hausi ka lottery ka jingatur masi nolor kiwe. Ha ka arpo terik ukala lengkot arajar pusan ka jingatur masi kan long hapedeng utup na lingwa persya yo sieng madu shaiman usau ming na tiuba persya utup na laidom uknam na ayan na wailingkut persya yo yongkat na maudungong uyong ret soyong persya yo thup na nong kliu bat bunjur ki masiret kadba ha ka arpui terik ukala lingkot arajar arpsan ka jingatur masi kan long hapedeng uli na umsaw persya yo thup na tie nong ba uli na nong spung persya ya usiang ladom bajob yo li pasai usiang na mauling tho persya yo yong na tiuba upring na wa lulu persya yo yong he na mairang bat bunjur ki masiret Shushu hakini ki arsni kata haka arpo bat arpoi ukala lingkot arja rapsan haka porjan mien kandon ka Jacob Shad haka baka pairum kalong tang arspatingka ka khusnam na banta ginong job hakini ki arteli ki Jacob Shad kanlong riu Hajar yo baningkong saw Hajar baar bat on jiet arngut ki bawan balai haka baka khusnam kanlong marsan spatingka ki nong bishar Jacob Shad hakini ki arsni kenwan na shalong bat nakabanta ki jingtep ki bakhambania hakabai dei bat ka Jacob Shad phila ban telephone ho number pranyo rio nyau sao iwei